Nangabana kiraito nethirite chokairia Peter Munya na kumwira ati thoko ya miraa kurugurwa itikiri ngui chiakie na mukarigiti wantu bamwathe Mike Makarine thira kiungla na kuari nindi nitagaria Munya kwenda kwata mbaru kawira mwangaza kiwitho akiongela ati kawira chinda nindi akithira tumaira njira chia murango enyuma kendebiro gitine nwethira yukuma wathanine Boniface Mongera na Chunkuruki na nyume Minister Peter Munya kwethirwa ithiro nkantere mwanya chimiro ntukwe narua akiorotera gavana Kirito Murungi goro motho jamiro jamira nwe gavana Kirito Murungi na mukabirite rugiti kumenyekane bobwega murunga mojoko ni motho jaja jotiretro jichinchia nonto public participation etathithwa kana mwingu jotatonyitho kirorore roro na nkoroki otomo kinyekire thirikarewe oru Minister Peter Munya rotune kana roruiro gavana titikiria sheria ikuruko cia miraa na nde aja uju na ntonete sheria yu na riva miraa bate consulted na ere gwitwa public participation ira katiba yugite no mwankethi mbere sheria ikurukwa itithithitwe koudo wa sheria yu itenama ikinyume ya katiba ni kinyume ya sheria nyo tugana gishunku ya constitutional they are illegal, they are null and void. Nandauga kiarega kuritwa abantu tugeta kotini tupinge sheria mbere cia kunyamaria tubetu kwa unyo turungi kinyanande gavana Kirito rwa Minister Peter Munya kinyata baboga itika na borogoro mawatho jaja kethro ya chokiro kairi murimi mu biashara onde wa miraa ethro gitaka joka ona kwigekanwa na jandiko bobwero karikana la minye bara kuruka ya sheria cia majani na kaoa ibadiruka na ndege wonto kunde ndene miro ibadiongere alima majani na alima kaoa bakibora ya maoni yao ende ntirona badiruka na ndege kana na maguru bakara ya alima miraa koboria kediri bakwenda sheria iji kana bati gushienda gavana Kirito eshoka kwa thirikari Kenya na thirikari njeru ya Somali icio cietikanirite kurugura thoko ya miraa no tuno Minister Peter Munya kwithirwa etonyera na kou na tiga kwimutia makoko ukaigua siasa ba Kenya bagikumia muno siasa ba Miru bakiuga baraguria thoko Somalia na thirikari iranthuku ya Somalia raritiro na batugwetera kinya agreement yu yandikwa ni kenda tumba kwenye miraa wega nibagwita bakwenye miraa kambia kwenwa ntukwiriku na nyana batije ko kira kene gitumi muno ntubetu siasa ira tukaringana miraa nyura thoko ya Somalia karugura na kitaratibu na miraa itembere kwendo bobwega nkoroki na ugite ntuba miro na muno bwa kumuroterwa nyambene batere kuthora menya bobwega Minister Munya tena wega nkorone weka gitene gaka kiria kuthithia ikuringa siasa nyingi na kuleta rumena nembije kwa uthiruka nau kwa miraa bakiwa Kirito Murungi ni mundu walima miraa na ndi untumbira ndi mundu walima miraa ntukinya undi ndi mulimi wa miraa ko ntuma kithora nchithurite ntuma kithora ndi mundu wakwa na buganya to bege bongo bagitega wona thirikari Kirito Murungi ibatethetie nkuruki kana thirikari Munya ire iri kumbere yakwa kou antu bege bongo bakona muchore wao nuriku na mundu wao nuriku miario je gavana Kirito Murungi ni onishokete thumbirwa kathari Mike Makarina rogite Munya isiasa ni ari ni bakumenya bobwego tiro miraa na room imweshimwa kara mwangazo kugwata mbaru na rungu miraa itumairwa Munya support kawira direct tigato kira anto bagira itu twire twichi ikawira supporta na wota bati ukira kurwamete kya gavana orethakia kuwa kwero wewe wakili neta president ameyo kwiro karwamete kwe mwana nawe muntu munene uwa no akirire kiraito nende njirera Munya akwenda ndenda kwira Meru Munya arenda asapoti kawira nonto kawira amwire arongweria kawira amwire aro amena independent kenda ithima weti na kiraito kawira ukuma Munya ye ba impeach kawira kenda Munya ndere warombeti kwa Munya isiasa ene ari ndenda kwira anto bara bonthe ba sapota king'angi kiruyine ibo menye Munya isiasa ene ari
na ipolitics ya kurinda iguru ejo ntumwingie makarina inya ntugo bweterete tariki 5 akela ila minister bara bangi njara boela bara ne Somali bate umwelenka na abaingere into byonthe aike minister otrend bate umwelenka ai governor aweta Somaliland yonie Somali bate na power ko umunyandro tionthe ibo kuona no atura aruete ndwa na aru yandro aru andro ni burato kinyangire twetiania amenyere ari akure igembe na mira abonia no ethe o mira ate baomba ende igembe rekirwa amwe riturakurongotio through mira teu nende mira ebwira wo methia mira no mwanko mure uzuru oyekira mira ngarine no mwanko ore uzuru ugikia mura na ro ike no mwanko ore uzuru mira kuma bayoyo bare tarero uzuru woi wewe yakurithia mira uzuru alafu ko yanto bakwaria bakiwa munyako botethio bwetakiambia inaambia ile ana baimizi na mbere amero kaunto kamwe ndaburere munyate and deputy president kinyete kega minister atekiona iteka minister Raila kanenkera bara bakareta kura inyingi timu egera itwareta kura inyingi tukauwa no rea tukenda nenkero eteka minister ko gethe munya ibo egura ene ogoyete utheri utekyo nke reporter Ntoshoru TV kuma jake ngina kiloke Nairobi mbita Boniface Mongera.